Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. Miyakatitian si ku Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Apitero u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uatigin o makatindig subangkit. Makatindig subangkit asuisar kanu nakakakaptan niya nagyang kutua tembed apa mumulan. Fa in istata'a alla yaquma hatta yagrisaha falyaf'al. Na o kagaganian adi pas di dento di pas isto ditumindag taman sa dinian mapamula dinian mapamula gyang kutua katataingan yan pamumulan udi na uniin udi na uda pemulaan yan falyaf'al nang gulawlaan yan at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya pa kaysa na si sagyang kutua masa ay nirupo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na matataling masubangkit. Sagyang kuta katataling maubangkit na inudetero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasuan yan na tapnay na pamangnis sarila udina tunay niyan so dunian mi tunay kabnaruno sa lakoron udina pamana tubat udina ngani saning sujud pama si pulimpusan si ko sujud. Kaya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamulaan yan na naging kutua kakakaptan yan pamumulan inangin na de oras ay puneo si ko ungan yan o pamako si ko kapag ungan yan. Giyang kana na hadith na may kapanggedagdaan tanong mga uripan wallah na madadalamsan agiyang kuto mga ndeuan mitutulad yan so kapya buntalo Islam na ugyang kuto kauntolo Islam na ugyang kuto kabawaloy o agama tano agama manan yan na nudunon so kakukumpleto. Aya buntalian upama na si ko kapag inuntulan na aya kapag inuntulan nagyang kuto kapakamuaya na si ko siya'y ko derpa yan pamana giyang kuto pamumulan na aya ontola ikidiyon na pakapembekanan sa giyang kuto lupa misaba pro una apiapan bangkitad na dunia na aya panduir ka Islam na amay ka kakaptan na agyang utapamulan agibo ka pamula ang sikulo pa na pamula nga sunatija so resulta na kena ubar ko to pagisir ay pagisir ka nagyang kutua kapenggal baka nga siko mas ulia udi nagyang kutua kakuha nga siko asbab udi na kapakamoya na nga siko asbab matlub ka na so resulta niyan so mapia resulta niyan na si isa tangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pada sabut sagyang kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua ka importante ukang gelbak sa mapia apakang guna apian tunad ni belang makamumuyan ka bapensubangkit na o kagagang ka makang gelbak ka sa gelbak pakangge guna si ko sa lakor ka pakangge guna sa Ginoong ka udi nagal baka mapia ikas water ka kanan ka nanggal baka nga falyagrisha ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamulaan yan pamana din yan di nga pikira itik pute ako ka matataling masubangkit lagi dinan mga tao may kapitero ka kiran pamula ka sa pamumulan
na kagi ibaratan na ay niran sa ginawiran na disiran pagti sa pera ragun, pera polo ragun, kami ay makaputin sa mga bukiran, na ayap tiro niran raka na tiran na dia buke, dia mi buke rautan, dia mi buke tiran rautan. Na amay ka Peter o kakiran mbalingan siran sa ikwallah, sawitiran nagyang ko talang basi ko mga umuriran ko mga panunutan sa ikwallah, mga simba sa ikwallah, na mapasang sila ni kang gumay. O di na, mandin sa diran may inangka, o di na mandin sa mali at panay pagintaw yan sa giyang kaya dunia. Nagyang ko to lagi duto tao, na tao to kurang igede-gede. Kurang igede-gede, kagiya, ini yang katawan nagyang ko to kapamakutian si amalama pia apiapan sa kanian na matatalingo mo bangkit, matatalingo mo kapatay niyan, na so kapakanggilbak yan sa gilbak kapenggunaan usala kauron na pagpakatalingo mo to abalas sir kanian ko urian o kapatay niyan. Paman apiapan matay sa kanian na subala sa giyang ko to miya pamula niyan ipamakuba miya pamula sa kayo apagunga na sa din atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kekan sa giyang kutaungan yan, kekan lagi di ka manusia, kekan o marana-rana, kekan o mga papanok na isurat atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadaka ay mana niyan na din nakader ka kagiyang kutua kaya pamulaan ka sa mga pakayo-kayuan na pagunga na paduto ko pasi ka sa giyang kaya liawlo pa amapya so dirun di kang gunayo sa lakaur ka na sa benar kebeloy sadaka ngauto kisurat ko amal ka mapyasi sa belasan rakaw pama wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan mangori penwalla isa ndeuan amade dalam saging kanan akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu giyang kutwa tigtano kagi so Islam na aya panduan yan rakitano nagyang kuto kapag inuntulan tano nagugyang kuto kanggil bakatano si kumapia sa apya panayamanan yan na ay na abalang tano na sudin subangkit na di tanuron pakaranan. Lagi dagyang kuto kaya kinirupanon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matatangan ka agyang kuto uda pamumulan udi nagyang kuto uniin udi nagyang kuto rete gibo ka pumulangaw na keto ko na pagatinig subang kita na o nga ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi ka pasi tumindig sa giyang kuta ko untuk ka na mapamulang adaan na gulaw lang ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamana ngilbaka nga pakamoyan na nga naginan mangori penwalla isa buntal amapya o agamatan o agama Islam isusugu iyan rakitano agyang kuto kanggil bakatano si kudayta penggil bakantano amapya nagu ipunguyat yan rakitano so kanggil bakatano sa knababusi ko para ko mga ginawa tano kaapya so para si ko sa lakaw rakitano na apya pan di makamuayan agyang kuto penggil bakantano ibaratan na miya mula ka na debu lonaw pipia kabin miya patealong di na miya de mawiyag na kagiyagyong kuto niat ka amapya sa ayan niat kaun ungaya kaun na matupipia na munga na kanggunaan sa ungan yan o mga Muslim o di na kanggunaan o mga kaadin wallah na imbagayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kuto balas o niat ka amapya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.